Prevence akampurro mukozi wa TV West nuwe yahamya group ina Agacencwire kusigara mpaka z'ebyeshongoro by'enzarwa ezeserwe Enkondo ya TV West ezitebekanisiibwa mwaka ogu ahabwa umurundi gwo kubanza. Wakatano ntuza kuhendera season yo kubanza. Season yo kubanza twine participants bana. Twine mukadingidi, twine Ankole Elites, twine Robert, twine muna no mushiki omutagurusi ne bamweta Brenda. Abo nubo banta mucyuzingire abatiro bururu. Omukwezo kwa mukaga twihamba 2 no mukwezo kwa mushanshu twihiremba 2 abo nubo bantu bana. So kutandika ne sandere kwisha. Ntuza kutera obururu bwa finals kugira ngo twihemwe abantu abo 2 oratwari itaka no ratware ente kurugomba amite realtors kandi twija kubamanyisa ngo no kubahamiza ngo ebintu bito abaraganise nka amite realtors limited be ready ebyapa be ready ente ze ready ezabantu abumarayihemu omu season 1 Group ineze ni hija kutoranwa mu 2 ezirasigare kutwara ebichoncho aharwa katano rwe sabite rukwija ruhangaye bare na hati nyetebekanisize nje ndiyo nindete chamani yachirabu nindekwa kuchangure chitaka abari mu mpaka nanye bumbwe nindekwa kubarabaho bitaka ninditwara zonyo ninza kutere bimbe nintera kwisabu ndahangure porote kerahwe twatandika season porote ndijo nibwenda arete bisi habo kubana mu bimanya agato wanacho tinka mutire inkakura no hatinka mutire byishongoro nyine byinje by'abantu bakumanya musakato abaganda bakikiriza abanyankole bikiriza group eze zishikira mu semifinals okuhika harurengoro zisingire zindu group nyamwinji okurabira mu kutererwa karuru okuru kubahambeho za TV West kandi nabagira ngo betebekanise kurungi okuzomuza kamaririzo abahona basima TV West ahabwo kubaherezo mugisha gwo koreka entaranta zabo ngo ahabwo kubabinji aharobo nebagume nyuma ahabwo butarebwa ma TV West ninsima munonga tuturokwe nyuma takumanywa hati nkanywe na mara Brenda habana batire batakumanya nibandebero mu mbaga kikomaho konka hato bunaza TV mazima na talent yanje yaza kweyongero misho enanganiye ntahize omukichwe keki mugeno ninshaba ngo mwongere kutobururu mwongere kumpagira mwongere kwagira obuhangwe nangeje ngumere tuburyo mwe ngo nagitera ninye nkumanye byaro kubukusha tukora kibakweta live music kugira ngo twende umuntu orebe hengoma negambe eta akacenke nakani endingidi amadinda nicyo cyonke kindi twihindura kwabo mutano abandi bantu empaka zitandikira umwaka ogo nezije kutebekanisabwa omu season zishatu kandi aba amateur realtors abarokuguza amataka no babazitire mu sente kandi baraganisa kugumana bakorekero kubasika okushagika empaka kubaho hamwe no kushagika ibyo bahangwa bwa Ankole nyenda kwebaza a vision group okuchira munonga management ya TV West okuhereza abana aba umugisha bwo kubasa kushokesinga talanta zabo nyenda kwebaza abantu ababire nubatero bururu ababire nubija ahankore place omusinguzi w'empaka naija kusingura ebichoncho eberumwe cyapa kitaka hamwe nente Ndoram Edwin ahabwa Agacencwire.